Freedom, Marino, yeah.
DJ Bayanziza ino Baba Sima abalungi boku kyalo kyo Busoga Baba beyambule amaina gayibwe Musaka Nsito ni mukyala we Nakagolo Saupa ne Yanziza ino Obukalo Next Simteba Soni Wanyabo amaina gange ninze Kaswa Jane Baba ni we yego mukisokula mulo Busoga Singa ebo na mulala Baba ibale kusima kufuna kifaananyi ni bawala bo asengere baba ise bantu buli na kuitaka ali awo nguma wulira omusinde nga baba ali kutambula wulira mpirito wulira okuyumva okuitaka basada baba aboni batabani noye ne mutabani woni balabo era yabalambira kwa ambassadors abalungi ku mikutu gye mugayita bantu abobwaka buno kuba kampuni agenda olwo tubayozeza banaife mwebala okuba nga mutuuse kwikula eryo eryokuba ba ambassadors Mugire mukaliowa wana tutukwamo unaleko muzaa baba wana basomo bani baba nabatambuza abantu nga basomoke ng'amaya ate basomi nga bali kwenda mu kyalo muno baba ese ate basomi era nga batuuka wano baba bakoba ati bayemba baba oli ntamu ya mukumba obutuuka ate elisa kyalo yo bana abazaala alisababe etamu njini Baba kalina bana nale mojo nteira atulese kobira okajja ayengwenda ino bana ruzi wafuna ogufu kampala yetwagumulira aye kale lishuwa gonja tukole tukiikirira bulungi mwene ku speaker bikumbi mwene ku speaker weruhuka niwa aide naberuka speaker bikumbi mwene ku mwami muleru David Yaliwo ashimu magogo onalipo wetuli mwekyalo webale kukiikirira bantu bo aba afande kawuja ate walodi abagoboka oja wamuze ekitanda afande kawuja buti ali mubakayire abakulembeze abamasasa abasise ba parliament basekre ba district abatofu masasa gona usangalenga kuba bonabo bali kuyiga baba tukwenda okwebaza kubanga guno n'omulundi ogw'omwenda kasooka gatandika okwiraano ekagulu emirundi esatu pulezidenti yayiga yenalina olusozi luno tuli kwenda okutwala omukisa guno mu bantu okwebasenga pulezidenti Museveni okuwagira puroguramu eno ey'obulambuzi Busoga kubanga buli emikolo gyonna gyona eby'omwenda atambwera eniife era tusuubiza Dr. Mulanife okusanga tegerera beene olw'ensonga eyo baba Katukiro pulezidenti ali kutubanga kyapa ekyapa kyalamu kyali kutubanga kyamagola mukoli waife ekabulayo kweboka ebintu ebingi noga ekyokatukiro Dipute Sakwe naira n'omwaka omwida ndikwenda kibenga tumaze kuripootinga wa pulezidenti ekyafa kiriwo asigule bwagwa bintu kamulwakule kanebaze abatugemeireku basapoota bangi abatugemeireku oweekitiibwa Namutamba abogeire tulibebaza ino tulusaba nti mwongere era okutambula nife baba omwaka guno tunaisa mulungi okuripootinga nti ebifo ebyokulambulwa Busoga byeyongeremu
mwaka guno twalina ebifo 35 aye getwogera mperaano twayongerako ebingi 10 tuweza ebifo 40 n'ekintu. Baba ndikwenda okukobera nti mu isaka ly'obugere bunanumba twayongera ku Isenda Hill. Isenda lusozi amaizi twalutongoza era abageni batandukubyayo. Awo twayongeraku olusozi lw'Obusita badada baba be batyamanga okutesa busoga yona yona. Twavaawo twatongoza Mawuta Hill. Mawuta ono n'olusozi lw'Abaisemuna abali emayuge bona kyabulambuzi kyamaani. Twatongoza Fort Luba. Baba Fort Luba eyo yebetawalumbe eyo gyebatolanga basoga abawambe the slave okubatwala okubatunda kulya naye ffe babasubiriranga mu bikaliyo yowaniranga eryato nga kaliwo ekyo baba eyo ni Fort Luba. Twavaawo baba twaja ebusiki. Baba ebusiki eno ndeesa n'okobera nti yetwayagaana Dr. Jewel ya tourism omwaka guno Kyaka Botanical Garden. Baba Kyaka kya kilomita 8 square aye buli buto bulimu bumaze emyaka egisuka 2 tubikairika tubikutuka. Gracias.